والله هتعزمني على اكله سمك. يا سلام، هتعزمني على اكله سمك. حبيبي شهر بقى عمال بنخرج. وده اسرار الاستلام، وربنا يا رب يديك خيرها ويكفيك شرها على مهلك وانت سايق كده، وتوصل بالسلامه باذن الله. باذن الله بقى هسهرك معايا شويه عشان اتابع معاك النمره. انا عينيا ليك اي وقت، انا معاك. اهم حاجه بس توصل بالسلامه، اطمنا عليك حبيبي، توصل بألف سلامه. مع الف سلامه يا باشا. ايه بقى المفروض اعمل ايه بقى المفروض؟ تراست موتورز الخدمه بتاعتها عجبتك؟ لا تمام، كفايه ان شخصيه جميله زيك موجوده معانا. الله يخليك، ده شرف لينا. والله شرف لينا، نورتنا معالي الباشا. مع الف سلامه. مع الف سلامه، توصل بالسلامه ان شاء الله. سلام يا مدير، مع الف سلامه.